Yes, mwabyumvishe umuzima arapfuye kabisa. Ngira ngo mumaze kwibonera video, ntabwo ndibuze kuvuga byinshi, ahubwo ndagira ngo nongere ngaruke rwose ku bikorwa by'intashyikirwa. Narabibabwe hano kuri mikoro, abantu benshi muravuga muti Fayita rwose atariko ibyo bintu mamuvuga ni ibiki. Ntabwo ngewe ingabo z'u Rwanda ndazizi neza, ntabwo rwose twaba dufite igihombo kuva ngo zivuye Cabo Delgado. Ntabwo nta gihombo n'iki na kimwe, nabo mwarabyumvishe ko n'amafaranga hari nayo dushiramo, twakabe u Rwanda rwakabe rukoresha ibindi bintu birimo byo bijyanye no kuzamura igihugu n'iki byose, ariko tukashiramo kugira ngo hari ahantu ibintu bigende neza igihugu kikayashyiramo. U Rwanda rero ngo bari biteguye, Kongo nabonye barabahana iki tibihano biraza, ibihano kwa nini niba ubu tuvugana u Rwanda ruri hara muri bira bice rwarahageze rukirukankana ibyihebe, ubu bakaba bari gucukura peteroli. Umutekereza ko iyi miryango ari ibimara ku buryo mu by'ukuri bashobora kureba ahantu hari kwinjira? I salute you rwose nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, rwose ibintu byagenze neza. Impamvu rero ngira ngo mwabonye aho ngaho abaturage bahara muri Mozambique bari bakoze imyigaragambyo. Donc imyigaragambyo karahabutaka yari imyigaragambyo yendaga no gutangira kugenda igwamo abantu, nyine murabizi yo bintu byakaze. Bavuze baturwana ingabo z'u Rwanda niziramuka ziva hano muri Mozambique, ibyihebe bikongera bigatangira kudutesha umutwe. Ati na perezida uriho ubwo nyine ubwo nawe ibintu biraba bimunaniye. Byabaye uzi imyigaragambyo yabaye. Yewe ngira ngo mwabibonye, ngira umuntu uza kwanga uwo rwose nsizo video ngo mutavango nayanjye. Ubu tuvugana no muzi ikintu cyabaye, ubu tuvugana uyu muryango wamaze kwemera ko ugomba guha amafaranga igihugu cy'u Rwanda. Bimwe babagari ngo urabona iminyamakuru haracisha se bari babidogereje, bari ngo byarangiye ngo u Rwanda ngo bari kurukupira ngo niki byose, ari kurukupira inyungu ziri hariya. Abasore bari bagiye kuza rwose bakaba bicungira igihugu nuko nguko, bakaba bibereye mu rugo. Ariko nyine urumva barebye baravatereka aba nibo bashoboye guhangana n'ibyihebe. Ariko mwagiye mwemera, nutemera ko urukwavu ruzi kwiruka ko ruryoha, yagiye yemera ko ruzi no kwiruka kweri. Utaremera rwose ko ngo ubuzi ngicyo tukinka ngo aravuga ngo dore igicebe cyayo. Ubu tuvugana twari tumaze iminsi turi kubabwira inkuru z'uko u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu amasezerano ubwo azabarangiye y'uyu muryango wa AU, uyu muryango wari waramaze gukuraho amafaranga bava ngo nta yandi mafaranga azaba. Donc misiyo yabo hariya muri Cabo Delgado ngo ni muri Mozambique izahagarikwa. Ndavuga nti se kuyihagarika ngira ngo mwagiye mubona ibyatangajwe, ariko ikintu gitangaje n'ukuntu inama bagiye baricara baragosora, bakora, bazana abacurabwenge, bazana abanyamibare, bazana abimihiriko n'abiki byose, bakora amaekwasiyo, bakujya mu myitozo, barareba imyitozo mu mahiganwa y'imyitozo, barebe uburyo bati oya abagabo rwose ntaho bajya baramutse bahagiye ubwo n'ubukungu buramanuka kuko aya mabuye sinzi. Reka twamaze duhite tugarukana mugenzi wacu Vincent yahageze, duhite dukomezanya. Ariko mwibuke gukora kuri like, mwabantu mwibuke gukanda like. Bakuzi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza, mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza. Ndamenyesha abantu bari muri Amerika, twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya bageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka amibe, indwara hemorrhoide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, nimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku mahano ya 12
uhagaze aho abamotari bahagarara uri kureba aho dukorera rwose ureba ku muhanda ujya 12 Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rompuwe Sinierisi. Yes, Vince, nguhaye ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba. Ubundi wiriwe neza? Niriwe neza Faita, urakoze kuma ikaze muri amakuru y'umugoroba nabo duteze yombi kandi bakomeze kutuba hato ko tugiye amakuru atoroshye kandi akomeye. Aya makuru rwose nanjye inkuru ntangiriyeho usanze nimo ndavugira ryoshye rwose nanjye ranejeje cyane. Muri make ni nko kugaragariza ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ibindi byose baraza kwemera rega ibyo bintu byango bari gufunga ibiki bafunga ibiki. Uyu wereze Kayikwamba rero na Jarike Habyarimana ubwo uyu buse ntibadukurikiye nango bagenzi babo nibo batanadukurikiye bagenzi babo babibaye nangwa muri babanyamurenge bita Charire Neze na ba Dogarasi n'abandi ariko nambaye ahaga mugenerwa da mbaye ahaga rwose muri kigenga ari kunywera ibyayi mu mahoteli ngo ntiware bameze neza cyane. Namubone cyangwa hagati y'abanyamurenge ngo yicaye hagati y'abanyamurenge bose. Ariko umuntu wamudodeye ikote nk'indi sinzi nose ntago nabimenya ko ibyo umuntu wamudode ntibarariguze mu Butaliyani ntago nabimenya cyane bari abahungu babizanye asaga ari ryo bamuzane nka gifuti nk'umuntu wirirwa nyine ari kubavugira. Wabonye Wilimanzi se ari gutanga amaraso mu mujyi wa Goma bamutera urushinge? Ntabyo nabonye. Kozi munsi yatanze amaraso akangurira urubyiruko gutanga amaraso nk'igikorwa cy'urukundo n'ubufatanye kugira ngo bazajye bayifashisha mu kuvura inkomere n'iki byose. Rapa ariko amerewe nabi arimo aravata intambara tuyirangize na Irani. Ariko rero utangiye kumvangavanga wamba bari ukareka wamba bari tugatwara amakuru uko bimeze. Reka tubanze duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo z'u Rwanda zitakivuye ikaboderi gato cyangwa se muri Mozambique naho zenereka abantu akavida abaturage bigaragaje bati niziramuka zihavuye n'ubutegetsi rwose ubwo uhite ingoma ihitirura ingoma ihirime ibintu byakomeye hari kandi muga mu Espanyol kuri mu Portugal kuri bavugaga urashaka Wanda cyasenge Portugal bisanishaga mu Kinyarwanda bisanishaga n'Ikinyarwanda ahubwo ubwo bashaka turashaka u Rwanda turashaka Wanda ariko uwo kabyara abaturage vise ngaho tujya tubona abantu bavuga ngo wenda hari ngo ni imyigaragambyo iri force harabwo ninde waba wabaforushije gukora iriya myigaragambyo ukamwimisha no kuvuga turashaka Wanda se iyo video icurange twumva icuranga nayi playinze usanze maze kuyiplayinga umukono turashaka Wanda oya Vincent hari ukuntu wenda ujya ubona abantu nk'inaha wenda ukabona nk'abanyamurenge barahagurutse cyangwa se bano bari mu nkambi bagiye mu myigaragambyo bati buriya ni u Rwanda rwaboheje ngo bajye mu myigaragambyo bariya bohejwe nande ngo bohejwe n'umutekano mwiza babonye Viste ntago ngiye kukubesha nje natunguwe cyane kubona abaturage buriyuze icyo biriya bintu bisobanuye ibintu byinshi reka nkubwire bibiri ikintu kimwe nibura cy'ingenzi nje nabonye kirimo nka bibiri cy'ingenzi cy'igisobanuro cya biriya bintu. Icya mbere ni ikigaragaza ko babonye ko u Rwanda kuko urabizi hariya byari byarananiranye nicyo bamaze kubona ko u Rwanda rubishoboye kurusha babandi bose birirwa bagiye ngo bagiye mu butumwa bakirwa bibere mu bindi bintu tutagiye kuvuga hano kuri za mikoro ibyihebe bikabakubita bikabahabya ugasanga mu by'ukuri none se niba hari ahantu hatacukurwaga kiriya gitoro peterole byarananiranye ingabo zikahagera kigacukurwa ubwo nk'ubwo icyo kintu waba ukivuga ngo iki Vincent urumva ibintu byose baba barakoze urashaka ko nivuga hose kivugaho rwose ngo byari byabananiye no kwirukana ibyihebe ngo byari byabananiye ndetse no kugarura umutekano hari byabananiye RDF hageze muri mateka uko njye nabibonye yego urumva ko bari abaturage bari barahuye n'ikibazo gikomeye cyane guhera muri za 2022 byari bikomeye ntabwo byari kihagera byari byayikomeranye
irabanza ariko irabiga irabazenguruka ijyana abakobwa bajya kubona batwara ubwato bwiruka cyane, ijyana abakomanda, ijyana abakawutiterorista benshi. Muri ingabo z'u Rwanda habamo igice bita CPU, Counter-Terrorist Unit. Barabajyanye nabo babasha kubishakisha, bararwana ku buryo babasha gusekiriza kiriya gice cya Tembedo Playas ndetse na za Cabo Delgado. Yego. Abafaransa barimo barabyinira ku rukoma kubera yuko bafite icyo bita inuza energy icukura gaze hariya. Babasha gucukura gaze kandi biragiye byo muri Islamic State byabahejejwe umwuka. N'abaturage nuko hari umuturage twavuganye ndejo tuzamuhamagara n'ubundi live mu mwumve. Araho bita mu Tembedo Playa nkuko yambwiye, ari n'undi uri Maputo. Yambwiye yuko ingabo z'u Rwanda zitahaba ntacyo bari kugeraho. Yego. Ni umuturage w'umunyarwanda ubajo amaze imyaka igera mu 10. Yambwiye yagiye muri 2016 mu kwezi kwa gatanu ndagenda mu kwa 8. Ariko arambwira ati rwose iyo adetagera hano byari kuba ibibazo kubera yuko nta muyobozi wari kubasha gukoresha inama, nta muturage wajyaga mu isoko, ati byari bikomeje. Ati abaturage bose bari bafite ibibazo ukuntu RDF igiye kuhava, ukuntu byo kongera kugaruka. Ati muri uyu na Tanzania ntacyo reba tumarije. Ati wabonaga ko y'amazi yose akotororwa n'ibyinebe. Ati ariko RDF yageze yongera ibintu ku mutekano. Ubona yuko ibintu byasubiye mu buryo rero ari nabyo Kongo yarwanyaga ivuga ati ntabwo twifuza yuko u Rwanda rukwiye gukomeza kubona inkunga. Yego. Urabona ko u Rwanda rwafashe n'icyemezo ruvuga yuko rugiye kuva muri Cabo Delgado ndetse bakava mu Tembedo Playa ndetse n'ibindi bice byose barimo. Ariko nyuma y'uko INRPN isuzumye ikabona ibyo abaturage bifuza n'ibyo bagaragaza bakorewe na RDF. Yego. INRPN amaze kwandura yuko miliyoni 20 z'amadolari bahaga RDF bazakomeza kuzibaha mu bundi buryo n'ubwo ariho ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atari ko tuzarinyuza mu bundi buryo inkunga bayibone kugira abaturage ba Mozambique barusheho kubona umutekano kandi babone n'ituze. Yego. Iyo si inkuru navuga ngo mbi Kinshasa ikaba inkuru nziza iwacu mu Rwanda. Bayita inkuru y'itamugongo Kinshasa. Ni inkuru y'incamugo umvi irimo iracegetamara ndakurahiye. Iyi nkuru irimo iracegetamara rwose. Ndaje mu kanya nyikubite kuri Twitter nshireho video nshireho n'amagambo noneho nayo agenda aryaryata mu bworo bw'intu bw'ikirenge nahe hose. Ndaje mu kanya gato nkwereke. Guko rw'ubu bayabasubije guhera mu kwezi kwa gatanu bazongera bayabone miliyoni 20 z'amadolari. Oya n'ubu ngo ariko bari kuyabona nk'ibisanzwe kuko yaragomba urumva kontra yaririho yagomba kuzabanyira mu kwa gatanu k'uyu mwaka. Baravuze ko rero batazayongera ariko bahite bemeza yuko bazayongera. Ariko ubwo amafaranga bayabaha mu kwezi bayabaha mu mwaka. Bayabaha mu mwaka ni miliyoni 20 z'amadolari ubwo imwaka utangiye bahita bayabaha. Nta kibazo rwose nibakomeza bungabunga umutekano nibura abo baturage Kongo nitadushimira rwose cyangwa se n'ibindi bihugu ntibinadushimire ba nyiri igihugu bazadushimira nk'uko bari kugenda babigaragaza. Nicyo n'ubundi twe tuba dushaka rwose dukunda ibintu ko abantu tubafasha bakanamenya ko bafashijwe. Birabyo n'ubundi rero yavuze aravuga ati ni gute mudashimira ibyo twakoze akako mukabona gusebya ingabo z'u Rwanda mukazisereza ndetse no mu kuzigaya. Akako kujya dukomeza gutanga ubuzima bwacu n'amafaranga twavayo. Ariko baje kubona yuko bakwiye kuzishima ndetse no gukomeza kuzishyigikira nubwo buryo ki bafashe icyemezo cyo gukomeza gutanga amafaranga. Mbonye n'abasirikare mbonye na Kinshasa iri kwa ngo iri nayo iri kwivuga ko ngo yaba yakoze igikorwa gikomeye ngo yafasha abatwirwa nonge bagaburira ibiryo ngo bari barwaye indwara y'inzara. Abanye mu itangazo y'Kardososo yavuze yuko ngafasha abarwanyi 20 batwirwane bavura n'ibiryo. Barabavura ngo baratabaye ngo bahane ibiryo. Ngo bahane ibiryo ngo nyuma yuko ngo bari bakoze ibibazo bitandukanye by'indwara ndetse n'iby'inzara. Ariko rwose by'ibiryo bya Kinshasa nabo barabibuze. Bisaba bagabo wenda hari igihe tureka tubivuge noneho tubiseriye. Aba bagabo hari umunsi tutabona bari gupiya bari kwiba abaturage kubera ko babuze ibyo barya. Ingabo z'abarundi kuko bibye nyine izi oya ntabwo babona ibyo kubagaburira vise.
usibye ariko tekereza umuntu w'umusirikare baraho umugati bafasha umuntu ngo bari kumuzimanira bari kumufataho video kugira ngo bigaragaze bakamuzanira umugati uyu nguyu akanawurya nta kintu ari no kurisha. Nagiye mbibona kenshi kabona bamuzanira dukora imigati se oya baba bayiguze nko ku tubutike nangwa bayipiye nk'uko wari ubivuze baba bayipiye bano bakajya gufotora umuntu bakamujiriraho n'imigati ari kurya imigati ngo ubwo ngubwo ngo bari kumwerekana nyine yuko ngo bamufashe ngo bari no kumumara inzara. Ibyo bintu ni ibiki? niko babaye ko bameze ko tubareke babigumane. Ingabo z'abarundi buri munsi tubona amaretere ziri kubafasha zandika ko inzara zishe inda zibishe bagiye no kuzarwara indwara iterwa n'inda kubera umwanda no kutatitabwaho. Nje niganiriye n'abasirikare bamwe namwe bambwira yuko ngo FARDC nko muri amasaha ubu turi kuvugana ubu mu mapozisiyo yabo imyotsi iri kwaka bari kwitekera buri wese abafite akasorori kagomba guteka agomba kureba ukuntu rero urumva ko abasinzi rwose ko bakumara inzara ntabwo byashoboka batayimaze nabo. ariko disi uyu munsi amakuru yarumbutse nagiye kubona mbona basuye n'irindi tangazo riri fake bavuga ngo M23 ngo yavuye muri Bukavu. Iryo tangazo aribonye kubanga bw'ibyo wenda nibari dushiriho naryo turirebe. Narabonye bavuga yuko ngo ARC armerezo Kongolese yamaze kuva mu mujyi wa Bukavu. Abonye rwose babivuga ariko Lawrence Kanyuka ahita ba hafi aravuga ati abo bagira nabi barabeshya. Amagambo rero yanije ku rukuta rwa X cyabihakana avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha uburyo bwose bushobotse yaba ari ubwo kwirakwiriza ibihuha bakoresheje itangazamakuru bagaragaza ibyabaye kandi utaryo. ASM 23 mwisanga avuga ati turatera utwatsi icyemezo cyatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko armerezo Kongolese yavuye mu mujyi w'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu. Ati ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ryitiriwe AFCM 23. Yego. Ariko turagira turamenyeshe yuko ari itangazo rivuga ibitari byo ribeshya. AFCM 23 ntabwo yigeze iva mu mujyi wa Bukavu. Yego. Ati umuntu wese wabonye itangazo arifate nka fake news. Ati ni ibimaze iminsi bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bubeke rubanda. Ati bose AFCM 23 iracyari mu mujyi wa Bukavu kandi zagumya gutunga abaturage. Ati ingabo za leta zirakoresha uburyo bwose bushoboka, abayobozi muri leta bakoresha uburyo bwose bushoboka. Ati inyama ikindi ni uko dushobora gutuma igitero cyitiwemo umufaransa Karine Bruce. Yego. Wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye bita ku bana. Ati turagirana tubyo niyo mpamvu ari kubikora. Ati rero turamenyeshe yuko ibyo bavuga ari ukubeshya kandi bitigeze bibaho. Ati ntabwo tuva mu gihugu twawufashe tukeneye tugira ngo tubohore abaturage. Ariko service buriya mu by'ukuri buriya umuntu abantu bazima kweri abantu bayoboye igihugu gituwe n'abaturage magana nanjye ngo magana amamiliyoni amamiliyoni ndetse n'abari hanze aba diaspora n'iki byose n'ibihugu byose bibakurikirana buri munsi barifata mu by'ukuri bakabeshya ngo bafasha ahantu mu by'ukuri ngo ahanga ngo byagenze gutya ibintu binagaragara mu by'ukuri. Urumva inambo babivuga nani Patrick naherutse gutangaza yuko intambara barwana zirimo okutatu. Ngo ariko ubu ngubu yabiyo ku kirere yabiyo ku butaka ngo ubu ngubu ngo M23 y'umuri intambara kuri social media. Yabwiraga abaturage bakora inama yo kureba nabo bakwiye kuhindura kuri social media bagangana na ASM 23. Icyo cyabateye byose rero wabonye byakozwe. Batangiye nyine yitangazamakuru ariko bakoresha ibintu. Ariko rwose mana ya bo reka turebe ubwo nyine nibakomeze batanga amakuru tuzareba icyo azabafasha. Mukambwira rero ukuntu wakura ingabo muri Uvira M23 zimwe zifite muri za Mwenga nayo hose I mean mu kuzikura muri Bukavu zifite izindi hafi na Uvira na za hose cyaba ari ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri. Niko bifuza ariko sinzi nabi zabahira.
Bise dukomeje rero n'andi makuru ntavuga ngo akomeye cyane, turacyari mu makuru muri Bukavu, katwigire muri Uvira ndimo ndagenda nakira amakuru ko na n'ubu ngubu rwose ngo imyiteguro yo gusubira muri Uvira MV turabayigeze kure. Rwose ibirungo byo gukoresha kugira ngo basubire muri uyu mujyi ngo barimo kubigura, barimo kugenda babigura babyegeranya kugira ngo nibajya kuyikaranga bazayikaranga ishe neza. Ubu ariko muri Uvira hari amakuru arimo kuvuga ko ngo Uwazareno witwa Makanaki ngo yishe umuturage. Urumva ko ibintu no gukomeza kugenda bayirakaza bababwira ngo ko muri gutinda bimeze bite? Bibyo ejo kuwa gatanu Makanaki yaraca umuturage aramwita, kandi bigaragara yuko bamuhoye ubusa nk'uko abaturage babitangaza. Bamuratiye mu mudugudu rwagati asigamo umurambo aragenda. Abaturage baje kugira umwe barawutora kandi bawushyira umuryango wiwe. Uyu munsi bireba mu kintu. None se uyu muturage yamurasha amujijije iki mu by'ukuri? Ntacyo gusa nuko arababwiye yuko bakomeje gutera akavuyo mu mujyi wa Uvira, kandi ko bitagakwiye nk'abantu bari kumwe n'ingabo z'igihugu. Atura umuhemu Vertura udashaka ko dukomeza kuhanga yihutirwa, ntihagira n'igikomezo zo kumukura mu muhanda. Abaturage mu masaha manini baje kumukura mu muhanda babona yuko bikomeye kandi akomeje gutundikaza. Ndimo ndareba ukuntu bamurashe bakamureka akirirwa aho ngaho ari umurambo. Nakumira. None service haba kurane rwa FARDC ntacyo bigeze bitangazaho, ndetse n'izi ngabo z'abarundi zirivuga ko ziri kurinda umutekano ahantu ziri ngo abaturage bameze neza nkuko barabanyamurenge babivuze. Nta kintu bigeze babivuga nabo ngo bagire n'icyo babikoraho. Nta na kimwe rwose, nta no kubicisha cyangwa ngo babe babyamagana aho kubona yuko babishyigikiye. Nta tangazo, nta kintu na gito bigeze babivugaho muri make. Akumiro ni amavunja ndakurahiye. Nk'uko rungaye reka twigire Kinshasa hari amakuru arimo kuva ko ngo uwitwa Colonel Byamana ngo yaguye muri gereza ya Ndoro. Uyu Colonel Byamana ni muntu ki, bimeze bite, irigwa rye ryo muri gereza byatewe n'iki? Colonel Byamana akomoka muri kino gice cya Sud Kivu. Nyuma yuko yatumvikanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yarafunzwe ndetse afungwa nabi muri gereza ya Ndoro. Amakuru aravuga yuko ashobora kuba yishwe nk'uko bitangazwa n'abantu batandukanye, ariko kugeza isaha umuryango we nturagira icyo uvuga ku cyamwishe, ariko nawe uremeza yuko yamaze kwitaba Imana. Babitangaza ngo iki Vincent ashobora kuba yishwe n'inzara cyangwa akishwa no gukubitwa kugirirwa nabi muri iyo gereza. Icyo bavuga ni uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabigizemo uruhare. Dusimbukirize muri Butembo ngo abamotari bagera kuri 19 bashimuswe Vice. Abamotari bagera muri 19 baburiwe irengero, ku buryo abantu bose bagize ubwo bakavuga ati se ni ADF yaba yabatwaye byagenze bate. Ni ibintu bimaze nyine za Butembo, za Mambasa, Axe Apodo, Mambasa ibibazo biterwa na ADF. Amakuru nuko n'abamotari nyine bakora akazi kabo baburiwe irengero mu gihe bagendaga bakagera mwa bino bice bya Butembo, ariko birakekwa ko ADF ari tubara ko yabashimye. None service abo bamotari baburiye icyarimwe cyangwa hagiye habura umwe? Baburiwe umunsi umwe gusa batababona kuko abamotari benshi naje kumenyekana ko umunsi rero babuze. Wasanga barabikoreje nk'imiziga ahantu bazagaruka cyangwa none se sinabonye ariko bigenda. Hari igihe baba bagiye nk'ahantu akabikoreza nk'imizigo wenda hari ibyo basahuye, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni ibibazo. Nani barengera baba barikorejwe imizigo wenda bagaruka. Vince, andi makuru tugezeho muri hano zayi turi ngo naho biravuga ko FARDC yarashe mu baturage. Turavuga yuko mu gitondo cy'uno mutwe itariki 20 z'ukwezi kwa 2026 saa 9 z'urukerera barateze n'ubundi yagabye ibitero bikomeye muri sheferi ya Bahima Bajere zone ya Bure, ku buryo abaturage benshi bagize ingaruka n'igitero kubera yuko
ari ibice bituwe n'abaturage cyane. Bakavuga yuko rero ibyo byakozwe na John Buboya nta cama agamije kumaraho ubwoko bw'abahima bari nka bino bice. Bakavuga yuko bagiye babikora igihe kinini babona yuko abikora nkana kandi abigambiriye cyane kurasa mu bice bituwe n'abaturage cyane, ariko aba babahima nk'uko biteze biri mwa kino gice bitangaje. Vise ngaha tugezeho na update mbere yuko tukurekura mu by'ukuri ukomeze gukurikirana n'izindi nkuru. N'ubundi muri Mambasara avuga yuko abantu 50 nibura bamaze kwicwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF mu gace ka Mucaca. Ariko yuko guhera ku itegeko 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ariho batangiye kwitwa nk'uko sosiyete sivile ikorera mu kano gace ibitangaza. Abaturage bakavuga yuko bateye impungenge n'undi mutwe wa ADF udahwema kwica abantu ndetse no kubashimuta. Ibyo byose byagiye bigaragazwa nyine nyuma y'uko n'ubundi bintu by'uko abamotari 19 bari baburiwe irengero. Abantu bakavuga bati ese FARDC irimo irakora iki kubihe bimwe itangaza yuko ari turi gukora yo kugabura nta mpinduka. Mu by'ukuri abantu babaye muri Iran ndetse na Amerika na Israel baravuga yuko Iran yakomeje kurasa bikomeye kuri ambasade y'Amerika muri Iraq inaho bita Baghdad. Bikaba byateye abaturage benshi batuye mwa kino gice ubwoba. Bakavuga yuko bagaragaje impungenge z'uko bashobora nyine kwibasirwa na bino bitero n'ikipe n'ubwo Amerika igaragaza yuko igiye guhagarika ibitero byagabaga kuri Iran kugira ngo umurongo wa Hormuz ubashe gufungurwa. Perezida w'Ubufaransa nawe Emmanuel Macron akagaragaza yuko ngo bohereze andi mato muri mer Mediterane kugira ngo barebe yuko babasha kurinda amato yabo y'ibitoro. Ariko Iran ikavuga yuko igihe cyose tuzayabona izahora. Ibivuga muri Australia naravuga yuko Minisitiri w'Intebe yavugirijwe induru yinjiye mu musigiti ku munsi wa Eid al-Fitr ejo hashize. Yego. Byagaragajwe nuko uyu Minisitiri wa Australia Anthony Albanese ari uko ari amagambo yari yatangaje agaragaza yuko ibiri gukorwa na Isirayeli ari byiza. Abayisilamu bo muri Australia baramwamagana bavuga ati ibyo urimo ntabwo bizi, ntabwo watwinjira mu musigiti. Leta nawe yatangaje ko ngo arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo akusanye ibishoboka byose byamufasha gusenya ubutegetsi bwa Iran nibura mu minsi 20 kuko abona yuko iminsi ishize barwana. Arabate umunsi wa 20 dukomeje kwegeranya ibyadufasha kubusenya mu buryo bufatika. Wasimbuye Maduro nawe yashyizeho abayobozi bake b'igisirikare. Yego. Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez yashyizeho abayobozi bake b'igisirikare nyuma y'umunsi ashyizeho minisitiri w'ingabo mushya. Anitagatoye ku wa kane Rodriguez yavuze ko izo mpinduka zigamije kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no gutuma amahoro aboneka mwa kino gihugu. Avuga yuko abayobozi nabo bashyirwaho none bazamufasha gutuma umutekano w'iki gihugu ubasha gutungwa mu buryo bwiza kandi ufatikana. Abantu bakibaza bati Amerika ko yakubwiye ko igihe cyo utazemera gukorana nabo utazabona amahoro. Ntabwo ari Amerika yaba ikubeshya ukabashyira ukabeshya ko ari wowe ubashyizeho. Birakibazwaho. Tunatwasorera tukazakomeza amayapfa. Ya ndumva rwose ibintu bimeze neza nta kibazo. Visi twakomeza mu masaha mu gitondo tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho. Turakoze cyane. Ni Vincent rero twari turimo kugenda dufatikanya kubagezaho abakuru muri iki gitondo. Ubwo rero nizere ko mwamaze kurayikinga mwanasubscribinze ibintu muri make ari tamamu. Reka rero duhinire hano amakuru tuze gusubira mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane, mwakoze kudukurikira rero ndetse no gusubscribinga ku babikoze. Abarayikinze mwe rwose kude chapeau kuri mwese. Ciao.